Siyambusela abathandekayo egameni leNkosi leMsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Sibonga lethuba lesilithola kwabo bathandekayo lokuthi besingasonzela lalapho nikhona khona emakhaya nasetindzaweni letinye letehlukahlukene lalapho nisibukela khona. Sivela esontweni iCathedral yase All Saints lesembabane esivela seSwatini idiocese lethiwa iSwaziland. Namhlanje bathandekayo tilishumi nesikhombisa kwenyanga yempala umnyaka iminyaka wemakhulu lamabili nemashumi lamabili nakunye. Namhlanje lisonto lemashumi lamabili nakunye futhi emva kwaPentecost kuphinde futhi kube lisonto lemashumi lamabili nemfica leminyaka kukhalenda yethu lenzala. Ifundo bathandekayo ethu tanamuhla sifundo sekuqala sitholakala kuJobe esahluko semashumi lamathathu nesiphohlongo. Siqala esahlukwaneni sekuqala siyawugcina esahlukwaneni sesikhombisa sibese futhi sifunda esahlukwana semashumi lamathathu nakune siyawugcina esahlukwaneni semashumi lamane nakunye. Bese lihubo lanamhlanje lihubo lekhulu nakune siqala esahlukweni sekuqala siyawugcina esahlukwaneni selishumi siphinde futhi sifunde esahlukwana semashumi lamathathu nesihlanu nesahluko sahlukwana semashumi lamathathu nesithupha. Sifundo sesibili ke bathandekayo sitholakala encwadini lebhalelwe baseHebheru sahluko sesihlanu siqala esahlukwaneni sekuqala siyogcina evesini leshumi. Livangeli ke lesifundzako namhla bathandekayo litholakala evangelini ngekulandzisa kwaMarko Longcwele sahluko selishumi sitawuqala ke esahlukwaneni semashumi lamathathu nesihlanu siyogcina esahlukwaneni semashumi lamane nesihlanu. Bese ke ingoma leyandlulela livangeli ingoma yelishumi nathathu Kristu ingcebu. Kristu ingcebu ingoma yelishumi nakuthathu. Amen. Kuyo inkonzo yethu ke bathandekayo namuhla ngotabo kunami umfundisi Sigudla sikanye naye umnakethu babesiphiwe Dlamini natsadzewethu ke linokuhle lokunyena atabe asicophela lena nkonzo siyethemba ngokuthi nitayithokotela egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Inkonzo yethu ke iqhubeka ekhasini 104 likhasi lelikhulu nakune. Ngosayibenane Alwe nawe futhi fumesani ingosi yifumesanini netinceku tengosi akabonge uNkulunkulu yisebentotsana namoya longcwele alibonge ligama lakhe nyalo nanini okuthunyiswa uNkulunkulu losezolweni Benekuthula nelothando kubantu Nkosi Nkulunkulu Nkosi yasezolweni siyakubabata siyakuthulisa sikholeka kuwe siyakuthulisa siyakubabela uthubo lakho
sihawukele wena losusa tonote emhlaba yemukela ngothandaza kwethu wena lothethwesekene sankulunkulu yise sihawukele ngobe nguwe wethu longcwele nguwe wethu loe Nkosi ngowe wethu Kristu kanye namoya longcwele losetuluka konke ebukhosini kaNkulunkulu yise amen. Asithandaze uNkulunkulu somandla inhliziyo yonke etivulekile kuwe ifiso tonke tatiwa kuwe kude lutho lomfihlelo wena geza imicabango etinhliziyo tethu nekuphefumula kude umoya wakho longcwele uthi sithathe ngalokuphelele silethumise ngalokufanele igama lakho elingcwele ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu amen. Jesu wathi ukuyithatha inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo onke emandla akho. Lona-ke umyalo wecala nalomkhulu nowesibili ufanana nawo uthi uthatha makhelwane wakho njengoba utithanza wena. Le miyalo emibili bambelele yonke imithetho nebaprofeti. Ngawo bazalwane asivume intondo tethu siphisela ngalokuqinisekile ukuyigcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngethando nangekuthula nabo bonke abantu. Sisi hawukele Kristu hawukele Sisi hawukele. Nkulunkulu somandla Baba wethu losezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe ulicala lethu sonile ngicabangana ukukhulumana nekwenda nangakwendile kufanele sikwende ngenxa yenkothana yakho Kristu Nkosi yethu sithethelele konke lesekwenzile senze sikukhonde ngihamba nokusha kude igama lakho lidunyiswe. Nkulunkulu somandla lothethelela konke labaphendukanga eliqiniso akasihawukele asithethelele intono tethu asikhulule kuto asibise asiqinisele ungeni konke asigcinele nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu amen. Sisho kanye umthandazo wanamuhla Nkosi Jesu Kristu emkhathini wethu usikhonisa uNkulunkulu kithi kucula kude kukhumeta kwethu sele sinakatelele kunakekela botsatse wethu nabomnakethu nelithando lolungatendisi nangekuthi nikela ngobe uphila ukuse neyise namoya longcwele uNkulunkulu munye nyalo nanini amen. Sitawuhlala phasi sithathe sithole izifundo zanamuhla. Kristu yabusa uyinkosi. Sifundo sekucala sitholakala eTestamenteni lelidzala safunda kuJobe sahluko semashumi lamathathu nesiphohlongo sifunze verse sisuke evesini lekucala siye lesikhombisa. Simakadze waphendula Jobe asezivunguvungwini wathi ngubani longakhinyabeta teluleko tami ngemavi latelwayo vukula-ke njengendvodza ngitakubuta wena ungiphendvule bewukuphi wena nangibeka sisekelo semhlaba ngitshele nakuconza lokho ngubani lebekakala bukhulu bawo nakanjani kufanele kukwati lokho ngubani labedonsa intsambo yekukala nakukalwako tinsika tawo temiswaphi labekwangibali lekumisa tikono ngesikhatsi tinganye tentsatsa kusa tihlabela kanye kanye netingelosi tonke tihlatsheniswa kujabula.
Akabonge uNkulunkulu. Ngikubona namhlanje bathandekayo ngikubone elikhulu nakune sitawuqala ngesini lekuqala siyogcina ngelishumi bese sesisho emavesi lamabili egcina 35 na 36. Lihubo lelikhulu nakune livesi lekuqala kuya evesi lelishumi bese ivesi lemashumi lamathathu nesihlanu nevesi lemashumi lamathathu nesithupha. Ngitawusho ke mine bese libandla liyalandzela. Ngitawusho ingcenye yekuqala yalelo vesi nalelo vesi. Mphefumulo wami thomisa simakathe. Yebo simakathe uNkulunkulu wami, yena umkhulu kakhulu. Wembethela udumo nebukhosi. Ukhanya kuyingubo lentembese ngayo. Weneke emazulu njengekumiswa kwelithende. Indlu yakho yobukhosi uyakhe etilemanti lasetulu. Emafu lamnyama lahlomile ayincola yakho. Ugibele emaphiko emoya. Nguwe lokwenta imimoya ibe tithunywa takho. Wente nemibane ibe tinceku takho. Wasimisa umhlaba etiwesisekelo tawo. Kude ungadanyaniswa phakathe naphakathe. Wawembesa ngemanti lamanyenti njengokwembeswa ngengubo. Imanti agcwala adzimate atlilisa tintsaba. Wawekhuta abaleka. Nekubonga kwelivi lakho asuphatsa ngemantubane abaleka. Adzilika etintsabeni ehlela etigodzini. Aphuthuma endzaweni lowawimisele wona. Wawabekela iminyele langeke ayenze. Angeke asibuyela kuyakwembesa umhlaba wonke. Simakathe ngiyakumhlabelela yingcini saphila. Ngiyakuthumisa uNkulunkulu wami ngisaphila lapha emhlabeni. Sengathi kuzidla kwami kungamjabulisa. Ngiyakuthokoza kusimakathe. Akuthonyiso yesenembozana namoya longcwele njengoba bekunjalo kuqaleni kusenjalo nanyalo kuya kuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sitawulalela sifundo sesibili. Nibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Sifundo sethu sesibili sitholakala eTestamenteni lelisha encwadzini kumaHebheru sehluko sesihlanu sitafundza kusuka evesini lekuqala siyofika evesini leshumi. Loyo naloyo mpristi lomkhulu ukhethwa emkhatsini webantfu amisele kumela abantu uNkulunkulu uze anikele tipho nemihlatshelo ngenxa yetono. Lowo-ke angabe betelela labo labangati lutho nalaba labedukako ngoba kwayena unebuthakathaka. Ngenxa yalokho buthakathaka bakhe naye kudzingekile ukuthi ente iminikelo yetono takhe njengoba abendela labanye bantu. Kude umuntu lotithathela lesikhundla ngaphandle kwekuthi abitwe uNkulunkulu njengoba na-Aroni abitwe. Ngabe-ke naKristu akatithathelanga lesikhundla sekuba ngumpristi lomkhulu, kodwa wamiswa nguNkulunkulu wathi kuye, wena indvodzana yami, lamuhla ngikutele. Uphindze athi kulenye indzawo, wena umpristi loyawuhlala akhona kuze kube phakathe ngekuma kwaMelkisedeki. Asesemhlabeni Jesu wanikela ngekuthandaza nangekunxusa nangekukhala lokukhulu nangetinyembezi akhala kuloyo lonemandla ekumsindzisa ekufeni. Wevakala ngenxa yekungesaba Nkulunkulu. Noma abe indvodzana wafundza kulalela ngekuhlupheka kwakhe. Kwase kuthi ngekuphelelisa kwakhe waba ngumthombo wensindziso yaphakathe yabo bonke labo labamlalelayo. uNkulunkulu asammise ukuthi abe ngumpristi lomkhulu ngekuma kwaMelkisedeki. Siphela lapho sifundo sethu sesibili. Akabonge uNkulunkulu.
sokuma bathandzekayo siyewuhlabela ingoma yeshumi nakutsatfu Kristu ingcebo. Ingoma leyandvulela livangeli ingoma yeshumi nakutsatfu Kristu ingcebo. Ekhasini lemakhulu lamatsatfu namashumi lasihlanu nakubili 352. Ikhasi 352. Kanye bazalwane. Jesu Kristu wamhluphekela wamshiyela sibonelo sekuthi nilandzele tinyathelo takhe. Akatange one, akatange akhohlise ngemlomo wakhe. Nalapho ethuka akatange aphindisele. Lapho ahlupheka akatange asongele. Kodwa wethembela kuye lowehlulelanga kulo. Yena luhlobo lwakhe wathwala tono tethu ngemtimba wakhe esiphambanweni. Kude kuthi sife ekoneni siphile ekulungeni. Niphilisiwe emanxeba akhe ngoba yena injengetimvu letilahlekile. Kodwa nyalo senibuyele menusi nemgcini wemiphefumulo yenu. Akuthunyiswa kuyisele ngodzana namalo ngcwele. Njengoba bekungalo kuqala isenjalo nanyalo kuyawuba njalo kodekweni linanini. Amen. Nkosi ayibe nani. Ayibe nawe futhi. Lalela tindzaba letinhle nekulandzisa kwamakholwa ngcwele sahluko selishumi siyawuqala kufundza esahlukaneni semashumi lamatsatfu nesihlanu. Kodwa Kristu umsenzese wethu. BoJakobe naJohane emadvodzana aZebedi basondzela kuJesu bathi, Mfundisi, kukhona lesicela ukuthi usendele kona. Wababuza wathi ngifuna nginendele ini. Bathi kuye, sicela ukuthi nomunye wethu ahlale ngesekudla sakho, nomunye ahlale ngesancele sakho ebukhosini bakho. Kodwa Jesu wathi kubo, anikwati lenikucelayo. Nitakumela yini kuyinatha lenzebe yelusizi lentayinatha noma kubhajatiswa ngalobhabhatiso lentawubhajatiswa ngawo mina? Bathi kuye, singakumela. Jesu wathi kubo, yebo bona lenzebe lengitawuyinatha nani nitayinatha nangalobhabhatiso lentawubhajatiswa ngawo nani nitawubhajatiswa ngawo. Kodwa tikhundla tekuhlala ngesekudla noma ngesancele sami akusiko kwami ukuthi ngaphane nato, kodwa dalabo lebalungiselwe tona nguNkulunkulu. Bathi nabakuva lokho lababebalishumi babaqansukela boJakobe naJohane. Jesu wababita wabatshela wathi, niyati ukuthi babusi betive babusa etikwato netikhulu tato titiphethe ngesandla nesibatini. Kodwa akukafanele ukuthi kube njalo kini. Lolo ufuna kuba ngomkhulu kini nonke akabe sisebenzi senu nonke. Nalolo ufuna kuba wekuqala kini akabe sigcili senu nonke. Ngoba nendvodzana yomuntu ayitelanga kute ukhondwa, kodwa yetela kute ukhonda. Nekutinikela nekuphila kwayo kute ibe yinhlawulo yalabanyenti. Nalikeli ivangeli la Kristu. Akabanga Kristu inkosi yethu. Sitawumemetela ukholo wethu ngaso sivumo sekholo senasiya. Siyokholwa kuNkulunkulu munye uyisesomandla umwenwelizulu nemhlaba nekwakulo bonakala kunalungabonakali siyakholwa inkosi Jesu Kristu inkosi
yathu yahlupela yafa yabekwa elibeni nela satrawe abuka njengoba kusemebalweni yenyuka yaya ezulwini ihleklesenene seyise iyokhwithelwelufumo itowehlulela abasekhona nalabafile umbuso wayo awuyophela siyakholwa ngomoya longcwele loyinkosi lophilisayo lokubambisene fotsana lokungakadunyiswe kanye nesi nefotsana lokashumayela ngebaprofeti sakorana kulakibatalinye lelingcwele lelikatholika lebapostoli sibabatiso munye wekuthethelela tono sibakakuvuka kwalabafile nekuphila kwetikhatsetidako amen. Ayakobusiswa bungabayinzayo bangenezulwini bahlale betsaba babonge uyise babangifotsana enaye umoya enkosini njalo. Asithandaze. Siyabonga babethu longcwele ukuthi uNkulunkulu usimakathe uSomandla. Akekho baba lofanana nawe, akekho lonjengawe Nkosi. Sibonga babe livi lakho losiniketa lona tinsuku netinsuku. Kuthi ngalo Jehova wethu sikhule, kuthi ngalo simakathe wethu sakheke, kuthi ngalo umninimandla wonke siphiwe emandla. Namhla ke babethu longcwele sesilitholile livi lakho. Sebenza kithi uNkulunkulu wethu. Sisebende ngamunye ngamunye. Thume Nkosi la kuthi ngathi kuthume khona. Khweshise Nkosi la kuthi ngathi khweshiswe khona. Usakhe usibumbe babethu longcwele ngendlela wena lo ngumbumbi lobona kuhle ngayo. Yenda ke uNkulunkulu wethu emavi emlomo wami nako ukuzidla kwathu inhliziyo tethu kwemukeleke kuwe Jehova nabhala lethu phakathi naphakathi ngaye Jesu Kristu Nkosi nomsindisi wethu. Amen. Siyabingelela abathandzekayo egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Sisaqhubeka nayo ke inkonzo yethu bazalwane. Sitawukhumbula ukuthi namhla isonto le-21 leminyaka noma emva kwaPentecost kuphindze kube isonto le-24 leminyaka. Imfundo tethu ke titholakala kuJobe isahluko se-38 lihubo lelikhulu nabone uma seHebheru isahluko sesihlanu nelivangeli kulandzisa kwaMakho isahluko selishumi. Sihloko ke bathandzekayo sayo inshumayelo yethu namhla ethi uNkulunkulu wati kangcono. uNkulunkulu wati kangcono. God knows best. Sisaqhubeka ke bazalwane naso sikhathi sethu sekukhula kuye ikhalenda yethu elibandla. Siqhubeka sithola emathuba ekokuthi simhlatiye simcwaninge simbone simati uNkulunkulu kokuthi ungubani. Sikhulumisane naNkulunkulu kude sisite ukhonza ukuthi lo Nkulunkulu lesimkhonako unjani, ungubani, ubhekeni kithi, ufunani kithi futhi. Siyabonga ke bazalwane ukuthi siyakhumbula ukuthi evikile liphelile sikhunjutiwe ukuthi Kristu
ukanye nathi. uNkulunkulu lo kanye nathi konke la sikhona khona ukhaya ukanye kanye nathi uhamba nathi. Sakhunjulwa saniketwa nokuthuthuteka ngokuthi noma ngabe sihamba ematimeni nasebulukhunini uNkulunkulu Jesu Kristu ukanye nathi ngaso sonke isikhathi. Ngani ngoba sivete indzaba yokuthi yena wendlula konke lesendlula kini. Ukukhandleka, kuhlupheka, kulingwa, kuhlukubetwa nako konke lesibona kwenteka emhlabeni kulezi insuku wendlula kiko Jesu Kristu bazalwane. Ngakho ke uyakhona ukuthi avelane nathi ngoba yinto la yatiko ekukhaleni kwethu uyavelana nathi ekukhaleni kwethu ukanye kanye nathi Jesu Kristu. Sitawukhumbula ukuthi livikile landlulela lelo sakhunjulwa abathandzekako ukuthi kubo bonke bulukhuni nematima lesedlula kiko Jesu Kristu uyasithanda njengebantwana bakhe. Kwaze kwangentala cabako ukuthi uNkulunkulu usebenzisa lelivi lakhe nje bazalwane uyasilungiselela ngokuthi tikhathi lekumatima tiyeta lekufanele ukuthi noma tifika tisikhanze simile kuye sihleli kuye sisimile kuye sathi ukuthi ngaso sonke isikhathi yena okanye nathi. Namhla ke bazalwane silethwa esigabeni sokuthi sathi siphindze semukele ngokuthi uNkulunkulu kwathi kangcono kunathi. Ngakho konke lokukhona kungaba kuphila, kungaba ipolitiki, kungaba demcebo, kungaba yini temholo uNkulunkulu kwathi kangcono kunathi kuko konke bathandzekayo. Ngakho kufanele sathi ukuthi nanoma abe ngisiphi isimo leso ubhekene naso empilweni yakho yathi ukuthi leso simo leso lokubhekene naso uNkulunkulu wathi kangcono kunawe ngaso. Wathi kangcono futhi ukuthi uyawuphumelela kanjani, wathi kangcono ukuthi uyawunqoba kanjani, wathi kangcono futhi ukuthi sifikelele ngoba yena unemaqhinga lamahle ngetimpilo tethu lawatiko lawabekile kusukela ekuqaleni kwemhlaba sathi sisungulwa etiswini etibelethweni tabomake bethu bese vele yena awabekile lawo maqhinga ngetimpilo tethu. Ngakho ke bazalwane kufanele sathi ukuthi etinkingeni lesedlula kito tonke uNkulunkulu wathi kabanti wathi kangcono. Wathi noma umthatha Israyeli amsusa eveni awubeka eGibhithe abekathi kangcono ukuthi eGibhithe Israyeli uyawufika athole ukudla lokwanele aphile abe sivile sandzako athole nengcebo athole nelwazi nokuhlakanipha. Wathi noma sekahlupheka Israyeli akhala noma bahlala leyo minyaka leyo icishe ngama40 kodwa wathi uNkulunkulu wakuva ukukhala kwabo nesikhathi sekukhululeka kwabo wasathi njengoba nawe kulesimo lokubhekene naso asathi uNkulunkulu isikhathi sekukhululeka kwabo. Ngenteka wena usibuke ucabanga ukuthi sesithe lesikhathi kodwa yena usakhala nje kwathi cashati utawukhulula ngesikhathi lesifanele njengoba wamkhulula naIsraeli wamkhipha eveni lelikhulu ekuhlupheka wawufaka eveni lesethembiso nalapho abembekele khona ukuthi uyawufika ahlale khona amkhonde khona uNkulunkulu. Nathi ke bazalwane siletha kini umlayeto welithemba lokuthi noma ngabe kusebuhlungwini nebulukhulu lobunjani yathi ukuthi uNkulunkulu wathi kangcono ngalesimo sakho. Yena nguye lo lithemba lakho, yena nguye lo impumelelo yakho kuleso simo lokubhekene naso. Sisafunza izifundo tethu bazalwane siyaqhubeka namhla sibona kulikhuni bempilo yaJobe asaphila emhlabeni alingwa vivinywa ngisathana. Sesifika esigabeni bazalwane lapho sekendlule khona konke lokhu sowubhekise uNkulunkulu uthi babe kodwa ungakuphi ngoba ngiyathi ukuthi ukhona ngisike usinzise. So uthi ke Jobe sowuvafuthi kodwa uNkulunkulu solo awumsinzisi ngani. Sowuvela ke namhla uNkulunkulu sowukhuluma naJobe uthi hey Jobe kodwa kokwathi yini ngokuthi lo mhlaba lo ungadalwa mngebe khona. Ngimi lo wokudala lo mhlaba wawukuphi wena ngiwudala lo mhlaba. Ngiwuniketa isisekelo, ngiwuniketa imithetho, ngiwuniketa indlela yokuphila, ngenza umhlaba ukhipha tihlahla, ngenza tihlahla tikhipha tithelo, ngenza leto tithelo tiba kudla kwebantu netilwane. Wawukuphi wena Jobe? Ngoba mina ngangikhona ngakwenda konke nenda kukhanya kube khona sibhakabhaka tinganyeti nelanga nenyeti nenako konke lesikwatiko lokukhona emhlabeni anangikwenda wawukuphi eJobe. Usho njalo namhlanje uNkulunkulu kithi sisabhekene nebulukhulu nematima uthi sasikuphi kodwa vele nakusungulwa konke nakuqalwa konke nakudalwa umuntu sasikuphi asingesabi
asimethembe yena lo wathi konke lo wakubona konke kwaba khona nje ukuqala kwaqala nguye kwaqala kuye asimethembeni simati ukuthi yena wethembekile futhi angeke aze asendele phansi ubuta lo mbuto beNkulunkulu kuJobe uthi eJobe kodwa uyaqonza yini ngokuthi kwathi kwami kukhulu kangakanani kuqonza kwami ngetinto netimo kukhulu kangakanani ngako musakukhathateka la khona ngoba mina ngiyathi ukuthi wena uyapi ngiyathi ukuthi wena utawukhululeka nini ngiyathi ukuthi wena utawuphumelela nini njoba nawe nje mzalwane asho njalo kuwe namhlanje uNkulunkulu athi noma kulikhulu kunje njengoba ubhekene nalesimo lokiso ngiyathi mina uNkulunkulu ngokuthi inkhululeko yakho isendleleni nethi itawufika nini ungakhali ungakhathateli ungafuni futhi labanye boNkulunkulu buka mina ngedwa ngeNkulunkulu wakho wethembe mina ngethembe wathi ukuthi ngitawukwendlulisa kulesimo lokiso siqhubeka siye kilo lihubo bazalwane lilihubo leli leveta imvumiso kuyimvumiso yokubonga uNkulunkulu ngebukhulu nemandla akhe solo ilandzela la inkulumo na uNkulunkulu la ibuta Jobe ukuthi wawukuphi iyaveta ukuthi konke sikubona kubuhle kunje kudalwe uNkulunkulu ngemandla kaNkulunkulu lasentele ukuthi konke lesikubonako kwenteke ngemandla kaNkulunkulu labeke imikhawulo yelwandle ngemandla kaNkulunkulu lente ethi insaba tiphume lwandle etinthabeni luhlanganele la luhlangane khona nemandla kaNkulunkulu lento ukuthi leyo mikhome intshuze ibe khona lapho elwandle naleto tilwane letimangalisako tibe selwandle konke uNkulunkulu lithi ke lelo manje sehlula yini lokumconza loNkulunkulu longaka ukuthi yena wathi konke kuvelile kwembuliwe emehlweni akhe ngobe konke kuvela kuwo lithi lelihubo asilethembeni loNkulunkulu simvumele ukuthi asihole asikhiphe ehlane asikhiphe elibhaduleni asikhiphe ehlubetweni asikhiphe ehluphekeni asimikise enqobeni asimikise empumelelweni limemetela kona lokho bazalwane ukuthi konke uNkulunkulu uyakwati kude lokufihlekile emehlweni akhe yena nguye kufanele simethembe into tonke tingcinamba lesibhekene nazo sibona sivela nasencwadzini yamaHebheru ayiveta indzaba umbhali lapha lesiyifile nasevikile liphelile ukuthi lo Jesu Kristu bathandekayo uyakhona kuvelana nathi ngoba ungumpristi lomkhulu lowendlule kiwo lomlilo lotikhanza ukiyo namuhla lowendlule kubo lomatima lotikhanza ukibo namuhla lowendlule kiyo lendinamba loyitholako namuhla yena ayimetfusi yena ayimengameli ngoba kungetulu kwayo wayinqoba ngabona kuwe utawufika ayinqobe leyo nkinga naleyo ndinamba usho njalo uthi nethembisile tethembiso takhe utawutigcina njoba ethembisile ukuthi ngalenye ilanga utawubuya asisibuke leso sethembiso sitilungiselele bazalwane sithi sibhekana nato tonke letindinamba sibethembe yena ngoba uthi utawubuya sibethembela ukuthi nakabuya asikhanze siyingcenye elibandla lakhe asinike imitimba lemisha lesiyawuphila ngayo ebukhoneni bakhe sibuse ngifuna phakathi sihlale singabanqobile noma ngabe umhlaba besiva kwangathi songetulu kwethu yasengama kodwa kuye sitholakale singabanqobile njoba sinqobile ngaJesu Kristu lovulelanako phansi lelivangeli bathandzekayo liyayiveta indzaba yokuthi lo uNkulunkulu wathi konke bathandzekayo siyatshela ukuthi bafunze baJesu bakhuluma bahomtelana kwababita wathi nithini besaba kumyeka ngoba bebathi ukuthi uyathi ukuthi bebaphikisana ngokuthi ngibalo ufuna bamkhulu emkhathini wakhe so uyaveta ke Jesu yababuthi ukuthi nitawukhona ukumelana nawe kulikhona nenkonzo lentawo edlula kini bathi yebo sitawukhona ukuthi nembala nitawukhona kodwa iyatina kuthi kuhlala ngesekudla nangasencele sami tikhundla letikhona ekhaya ebusweni akusiwumsebenzi wami ukunika kodwa dalabo letibekelwe tobona ngoba konke lokukhona emhlabeni uNkulunkulu ukubonile wakwathi wabeka ukuthi kuyawuhamba kube kanje kube kaso kuyawuphumeleleka nangabe kuhambeke kanje nasingahambi kalendlela la ibeke ngayo ngeke siphumelele uyandlula ke Jesu lapho bathandzekayo uthi ngifuna ukuthi nifunze naku nisangethemba mina nisabambelela kimi ngifuna nifunze ukuthi aseningafuni kulingisa umhlaba ukuthi nifune ukuqhaga konke nifuna kubusa konke nifuna kwangetulu kwako konke sikibona nje bazalwane letinkinga letikhona emhlabeni namuhla sikubona kulikhona nebatima lokukhona emhlabeni namuhla kubangwe bantfu labafuna ukuthi konke kube ngekwabo behluleka kwathi ukuthi
uthi uNkulunkulu asifuneni kuba disebenti tabo bonke sitithobe sihlele phasi uma sifuna babakhulu uma sifuna bababusi ngetulu kwako konke asibe bantu labadiko ngokuthi konke lokukhona kwaNkulunkulu ukulethele ukuthi kube kubantu bonke kodwa ngenxa yokuthi sibantu sicabanga ngendlela lepheshile evini laNkulunkulu sifuna konke sibanga emandla sibanga kukhonke ukubamba sibanga imihlawa sibanga yonke lento bazalwane sibanga nemcebo ngenxa yokuthi asiqonzi izinto zaNkulunkulu netindlela zaNkulunkulu lokubhlungu ukuthi thine ikakhulu silive laseSwatini simemeta onke malanga siyipulpita yaseAfrika thina siphakamisa Jesu thina simemetela sithi haleluya kodwa siyehluleka kwenda lokhu Jesu Kristu lathi asikwende ngokuthi sitithobe sitehlise sibe disebenti wonke umuntu nasifuna ukuphakanyiswa uthi yena utehlisile watithoba watiletha phansi ngoba athi ngokuthi ekugcineni kunemvuzo lobekiwe wabekwa uNkulunkulu wabekelwa labayawunqoba banqobe ngokuthi bethembe uNkulunkulu bantu ke bazalwane behlula ukuthoba behlula ukutehlisa ngenxa yokuthi batithemba bona batibona bona behluleke kwethemba uNkulunkulu nemandla kaNkulunkulu nensinziso yaNkulunkulu uthi Jesu ke bazalwane asikhumbule etikhathini tonke ngokuthi yena wathi kangcono asifuneni lokungekwakhe sifuneni kuhamba ngendlela yakhe ngoba yena aNkulunkulu wathi kangcono bathandekayo uma besingafunza sathi ukuthi uNkulunkulu wathi kangcono besingakhona kunethemba simvumele ukuthi nasemlilweni asikhiphe nasentakini nasendzakeni asenyule asikhiphe asiphe kunqoba ngoba uNkulunkulu lo wathi kangcono Wangathi besingamphakamisa lo Nkulunkulu simkhonde ngendlela lasibitethi simkhonde ngayo ukuthi sitithobe ngaphansi kwesandla sakhe sibe disebenti netingcebo lathawuthi sebenzisa libandla bathandekayo lensuku liyahlupheka ngenxa yokuthi wonke umuntu ofuna ngena esikhundleni angenele kuyophatha angenele kuyodla imali angenele kuyoqondzisa nekuyolungisa bozibani nabozibani kanti uNkulunkulu uthi asingene kuletikhundla singenele kuyosebenta yiko nje kulukhuni bathola abantu labatawungena ngoba kude lofuna ukuthi kusebenza kude lofuna ukuthi ingcolisa wonke umuntu ufuna kuhlala lapha abukele bese uyathika wente kahle wente kabi wente kahle hawu bazalwane kwangathi abengasita uNkulunkulu libandla lingasihlupheki lingasokoli kangaka sibe sikhona thina ngenxa yokuthi sehlulekile ukuthi ehlisa simethembe uNkulunkulu sathi ukuthi yena wathi konke sibe sesiyavuma ukuthi asisebenzise kwangathi abasita uNkulunkulu bazalwane asifuneni ubuso bakhe sisawusebenzela umbuso wakhe asifuneni kumethemba asifuneni kwathi ukuthi yena wathi konke ngabo asilalele kuye sente njengoba yena asiqondzisa mhlawumbe singalaleli kakhulu ukuthi abantu bathini silalele ukuthi yena usiqondzisa uthini moya wakhe usiqondzisa endleleni lethini uma sena kanjalo silibandla sitawukhula silibandla sitawuconza ibili silibandla sitawunqoba silibandla siyawufinyelela lapho uNkulunkulu afitele khona kungaze bazalwane kubonakale ngokuthi insimu yembuku kodwa tisebenti bude sibe sikhona sibazalwane bakhe haleluya kwangathi uNkulunkulu akabanathi asisite bazalwane ukuthi sathi ukuthi yena wathi kangcono kubo bonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen asithandaze Insukutonke siyakudumisa sikubonge simakathe ngoba wena ulidwala nesiphephelo sethu nelisito lapho sisekudzingeni siyakubonga ngekusinika lethuba lekuletha imithandazo yethu kuwe ngekukholwa siyakuthemba ukuthi uyaziva futhi sibhekile ukuthi uyawuphendula imithandazo yethu simakathe kithi kusinziswa kulukhulu kepha tonke tintfo tiyenteka kuwe siphe sibindzi sekumelana nato tonke tingcinamba letima endleleni yekuthi livangeli la Jesu Kristu lifinyelele kubantu bonke phani libandla lakho sibindzi sekumemetela Jesu Kristu inkosi yethu lengekufa nekuvuka kwakhe wasivulela indlela leta embusweni wakhe Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu gcina tisebenti telibandla lakho ukuthi tingatsanzi ingcebo nekuthi tingesabi kumatima bemsebenti lomkhulu lokwamele
kuthi ngentokoto babeke eceleni untofontofo kwempilo ngenxa yelivangeli lakho. Bagcobe ngamoya wakho longcwele kuthi bente umsebenzi lomkhulu ubaphe kufisa kuba njengaKristu ekusebenteni kwabo. Ngamoya wakho longcwele veta tipho tamoya kubo kude kukhule kwakheke nelibandla lakho. Nkosi ngemsa wakho Yiva ukuthandaza kwethu. Babe losezulwini, hola imindeni yethu ukuthi ithole kuphumula kwaphakade ngaJesu Kristu indodana yakho nelivi lakhe. Yipha abatali ukutimisela ekufundiseni kahle bantwana babo. Usiphe sonke tinhliziyo letithambile. Phani bantwana tinhliziyo letivumako ukucondziswa nekulungiswa nekukhetha indlela lengiyo basakhula. Siphe ufuna kuva ngekushesha indzaba lenhle yesinziso namuhla. Nkosi ngemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi simakathe, hola live lethu nebaholi balo ekuhlakanipheni lokungiko nekuthi kukhuthadwe ukukhululeka, luthando, kuhloniphana, kusebenta nekutimisela, kuvikelana nekuthokota kwabo bonke ngaphansi kwemthunzi welilanga. Hola emaKristu onke ukuthi akhonde Kristu asekulomhlaba ngekubitwa kwawo. Angathuli lapho kufanele aphumisele khona liphimbo nenhliziyo yawo. Ungavumeli inhliziyo tethu tigcwaliseke kuthandza live nengcebo lendlulayo, kepha tigcwalise ngentokoto yaKristu. Nkosi ngemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nakukhala labangcwele uyeva wena simakathe, ubephule enkingeni nekuhlushwa kwabo konke. Sonzela kulabo tinhliziyo tabo tidzabukile nemimoya yabo yephukile, labagulako nalabo labasekudzingeni. Ukhumbule labahlukubetelwa imifo nemibono yabo kutembusave kanye nemindeni yabo. Sikhumbula ikakhulu labo labalahlekelwe ingcebo yabo netimphilo tabo eludlameni nasekuguleni. Qhubeka uvikele labahamba embili ekulingweni namahazule, usiphe nekuthi simuncobe. Nkosi ngemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Njengoba sinempristi lomkhulu Jesu Kristu indodana yakho, sibambelela ekukholweni kwethu kuko konke kulingwa, usigcine ekoneni Nkosi. Yipha sibusiso sakho kubo bonke labasonzela esihlalweni sakho semusa, ikakhulu labo labemukela kuleli sakramente lakho lelibusisekile namuhla, kuthi bemukele umsa nesihawu bathole lusito esikhatsini sabo sekudzina. Nkosi ngemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi, lova imikhuleko yethu tinsuku ngetinsuku etandleni takho. Sibeka bonke nabo bonke lesimele kubathandazela. Sethemba umsa wakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ibandla alisukume sitewumukela uthula. Sinenge kwethu sendlulile ekufeni sangena ekuphileni. Lokhu sikwati ngoba sithandza abazalwane. Longathandza umzalwane wakhe usahleti ekufeni. Thula kwenkosi akwenathi ngetikhathi tonke. Abanze. Haleluya. Abonge Jesu. Amen. Siyabonga ke bathandzekayo sesitawuqhubeka ke nayo inkonzo yethu, sitawuqala sibonge wona umnikelo, siphinde sibonge kibo bazalwane labanikelako umnikelo lokhona la enkonzweni neminikelo longenile ebhange. Ukukhumbuta nje bazalwane bathandzekayo ukuthi labo labawudlulisela ngasebhange usicela ukuthi babosendela lamaphepha noma leticebhezane letikhombako ukuthi le mali labayifakile ebhange bayifakele ukuthi isebenza ngaluphi uhlobo, sitokhona kwathi ukuthi lengena kuweshumi imalini, lengena kuwomnikelo imalini, lengena kuwomnikelo wemndeni imalini, naleta wendlula mhlambe iye-diocese ngomalini. Sitawuthandaza abazalwane sithandazela umnikelo ekhasini 116, ikhasi 116 umthandazo weqala kanye siyathandaza. Bakho Nkosi kukhulu nemandla nemvumiso nenkathulo nenkosi
ngoba konke lokusezulwini nalokusemhlabeni kungekwakho, konke kuvela kuwe, thina esikunika lo kungekwakho. Amen. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu Mdali wethu intotonke ngemsa wakho sinalesiko lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibhekwe enhlanhla abantu sitakuba sikwazi ukuphila kithi. Akabongwe, akabongwe, akabongwe Somandla. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu Mdali wethu intotonke ngemsa wakho sinaleli wayini lesinikela ngalo lisicelo semvini nemsebenzi wetandla abantu litakuba insebenzo kethi. Akabongwe, akabongwe, akabongwe Somandla. Sitawusebenzisa umthandazo wekuqala wekubonga ekhasini 117. Thandazo wekuqala wekubonga ekhasini 117. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi, yenyusani tinhliziyo tenu, siyatenyusela enkosini. Asibonge Nkosi Nkulunkulu wethu, kufanele kulungile kubongane kumthumisa. Kufanele impela kumsebenzi nenjabulo yethu. Nkosi wakwelo sezulwini Nkulunkulu Somandla lonini nanini. Siyabonga ngetikhathi tonke nasetindzaweni tonke. Ngaye Jesu Kristu indoda yakho leyodwa inkosi yethu. Ngobe ngaye wadala konke kuqaleni wasenda ngemfanekiso wakho loqobo. Ngaye wasisinzisa ebuqilini besoni na umnikelo kube adala njengemuntu afe esiphambanweni abuye avuke ngenxa yethu. Ngaye wasikhetha sababantu bakho na umhlalisa nawe esihlalweni sebukhosi ezulwini. Ngaye wathumela umoya wakho lomvelelo phelesako. Nyalo ke siyakubonga ngoba ngeluthando wasidala nekulunga kwakho wasihlahla ngelicala kodwa ngemsa wakho wabuye wasikhulula kulo. Ngakho ke sesihlangene netingilosi tonke nelibandla lonke lelisezulwini sibabata wena sinoma kukhulula uthungo lwakho siyakuthumisa nyalo nanini nanini sithi sive babe ngayo indothana yakho Kristu Nkosi yethu. Ngaye imukela leminikelo yethu yokubonga nokudumisa. Thumele moya wakho longcwele etikwethu nasetiwaleti tipho tethu sinkwa neliwayini ukuthi tibe ngumtimba wakhe nengadi yakhe kithi. Ngoba wathi ngebusuku lanikelwa ngabo wasithatha sinkwa wathi asakubongile wasihlepula wabapha abafundi bakhe wathi thathani nidle lo umtimba wami lonikelelwa nini endalo ngetikhathi tonke kude ukuthi ningikhumbule. Emva kokudla wayithatha inzebe wathi asakubongile
wabaniketa yona wathi nathani yonke ngoba lokhu ingadi yami izumelela lesisha lokhu isekanina nalabanye ngikethethelele tono indani lokhu ngitikathi tonke tekuyinatha kwenu kodwa kuthini ngikhumbule ngakho-ke simemetela ukukholwa kwethu sithi Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utabuya futhi. Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utabuya futhi. Baba yomngcwele thina abantu bakho sikubala ukukhosi ngalezi tipho takho. Sibeka ngiwakho umhlatshelo wodwa lophelele kwaKristu inkosi yethu. Sibonga ukuvuka kwakhe kwabafile nekwenyuka kwakhe ebukhosini bezulu. Ngosine Musa, semlele ngayo masikafanele ukuthi thina lesihlangana nomtimba lengadi yomvathana yakho. Hlanganiswe nabantu bonke balesi sikhathi betitulwane tonke. Siphe Nkosi ukuthi sithi sisalindele ukubuya kwaKristu. Sinzisi wethu ngemdumo ngemxoba wombuso wakhe. Siphule tinsuku tonke ekufanele naye. Yesu obathathu bandla lonke lelisemhlabeni nalelisezulwini babe somandla kanye ngaye nabuye nangaye amandla amalo engcwele ngetikhathi tonke nyalo nanini Sekuthandaza sithi bakwethu sisolweni ayingceliswe ligama lakho umbuso wakho wawude inzalo kwendle emhlabeni njengasezulwini siphe namhla kwethu langa onke sithethelele tono ethu njengoba nathi sibathethelela labasonako ungasingenisi ebulingweni usisinzise ngolokubi ayisiyo yini inhlanganyelo yengadi yaJesu Kristu na nesinkwa lesisithepulako asisiyo yini inhlanganyelo yemtimba wa Kristu thina lesibanyendese ngomtimba munye besokesitana Mfana ya Nkulunkulu sihawukele Jesu mfani wetono tethu sihawukele Jesu msinzisi wemhlaba siphe uthula wakho nokuthi thoba lokukhulu siyathandaza sithi osile lesihawu asondelile itafula lakho sethemba kwethu kepha sethemba sakho lesikhulu asifanele kwethu nekutsa izithula ngaphansi kwetafula lakho kodwa wena Nkosi lokuma kwakho awela njalo ngawo besihle Nkosi lesihawu ubesihle ngalokufanele inyama yenkotsana yakho lethathekako Jesu Kristu sinathe ingadi yakhe kude sihlale kuyena yithi kude kube nini nanini amen. Bathandzekayo enkosini uNkulunkulu wethu uyasethembisa namuhla ukuthi
yena wathi kangcono. uNkulunkulu lo wathi kangcono. Kungako asibekela leli sacrament lelingcwele ukuthi ngalo sikhumbule amandla akhe evuka, khumbule amandla akhe noma sethembiso sakhe lasendile nathi. Sonzelani bazalwane sisakhumbulana leso sethembiso saNkulunkulu. Sesiyawuba nathi kuze bephakathi. Sitomukela umtimba kaNkosi yethu Jesu Kristu anikela ngencethu nengadi yakhe lasophisela yona. Semdlele enhlitiyweni tethu nekukholwa nangekubonga. Amen. Ibonga uNkulunkulu tendelwe bantu basimakazi. Siyayiphetha inkonzo yethu bathandekayo ekhasini lelikhulu nemashumi amabili nesiphohlongo. Bonga nesimakathi ngoba anemusa siyosakasi nomini. Simakathi uNkulunkulu mnikati wamandla wonke siyabonga namhla Nkosi kusikhuthata kokuthi wena wathi kangcono sisike babedodole ukuthi sikwethembe nalapho usiqonzisa khona nalapho usikhomba khona singabi nowesaba kodwa siye nesipinzi sakhe lokuthi nalapho siyakhona siyahamba nawo. Siyabonga ngoba bodondwele ukuthi ngefihlayo lethungwele usodlile ngempima lengadi endodana yakho umsindisi wethu uJesu Kristu. Nasigcina ngemsa wakho emtimbeni wayo indodana yakho lenhlangano yabo bonke labakholwayo. Sike babe besibeketele njengabakholwa laphila kubudlelwano nobudlele. Nekube sikhule emthandweni ekulaleleni nasekwenteni inthando yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lokhona busaka ngayo namalo engcwele liNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Sikhuleka kanye sithi babe kwikade amandla sithinikela kuwena Jesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo lophilayo. Sithumele kuwena amandla moya wakho longcwele sihambe sisebenzele idumo nebukhosi bakho. Amen. Ngiyaloke kuyelo nemandla onke ekwentalo kukhulu kunalokho lesikucelako nalesikuzindlako ngemandla lasebenza kithi akathunyiswe ebandleni ngaKristu Jesu etitukulwaneni tonke kude kube nini nanini.
amen. Bese sithula kwaNkulunkulu lokwenza kukhonza konke kutigcine tinhliziyo tethu nemicabango yethu simathi simthande uNkulunkulu kanye nayo impothana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendvodzana namalo engcwele asibe kithi njalo. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Sibonge kakhulu bazalwane kuba nathi le nkonzo. Sibonge kakhulu nalabo bazalwane lababekanye nathi sisayichopha le nkonzo. Siyethemba bathandekayo ukuthi nithokotele. Siyacela ukuthi la ngaphasi nje bazalwane utawuchafata uthanze uchafate futhi uyangizisele kulabanye le nkonzo nanabo labakhona khona bade ukona ukuthi bathokotele njengoba sathi kusengabi nibo bonke labakhona ukuvela enkonzweni bethe esontweni. Asiyanzise ke bazalwane sentele labangakhona ukufinyelela ukuthi bayithole nabo le nkonzo egameni leNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Bazalwane sebayahamba ngekuthula nangemthando bayawusebenzela inkosi egameni laKristu. Amen.